ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. Бародарои ҷон, созен хубен, саломатитон хубай? Лайк абеҷиқем, подписатсия мекунем ва видеоро падилитсия мекунем. Бародарои ҷон, имрӯз 14 апрел соат 12:07 ба вақти Москва ва гуфтаниам бачаҳои чати курси имрӯзаи мо хеле паст шудааст ва ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. Бонки Миллии Тоҷикистон доллар 12,10 1000 рубл 155 сомон, евро 13,5. Бонки Эсхата доллар 12,10 1000 рубл 153 сомон, евро бошад 13,1. Аввалин бонки молиявии хурд доллар 12,10 1000 рубл 146 сомон, евро 13,4. Алифбонк доллар 12,35 1000 рубл 153 сомон, евро 13,3. Спитаминбонк доллар 12,2 1000 рубл 121 сомон, евро 13. Ҳумо доллар 12,3 1000 рубл 149 сомон, евро 13,1. Равҳидбонк доллар 12,10 1000 рубл 153 сомон, евро 13,2. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон доллар 12,10 1000 рубл 130 сомон аст. Бародарои азиз, нишон додагӣ нест. Евро 12,8. Кастромеркбонк доллар 12,10 1000 рубл 149 сомон, евро 13,35. Коммерсбонки Тоҷикистон доллар 12,10 1000 рубл нишон додагӣ нест. Бародарои азиз, евро 12,8. бачаҳои чай ҷон, кадомеда маъқул бошад лайка меҷиқем ва видеои моро падилитсия мекунем. Фикрҳоятон ҳатман дар комментария бинависен ва видеои дигара бегоҳ интизор бошед.